U radu sam se dosta odrekao tih klasičnih zakona, tog metijeja, slikarskog, crtačkog. Potez je nevidljiv, potez kista. Tako da dosta to naslučuje, kod je rađeno strojno. A opet sve radi te jasnoće koju često spominjem. Kroz ekologiju, geologiju, geografiju, meteorologiju i kroz nekakve prirodne nepogode često izražavam svoja psihička stanja, nekakva psihološki, dok ujedno ona, kao što kažem, se dotiču samog mene, unutarnjeg mene, a ujedno i izražavaju neke probleme šire zajednice. Znači, ta neka stanja su moja unutarnja previranja koja izražavam kroz te neke vizualne elemente iz tih grana, a na nekog van, naravno, će ih pročitati upravo na te doslovne načine koje se tiču iz tih polja. Ti radovi zapravo često imaju, najčešće zapravo samo 2 kadra u kojima se sva situacija započne i razriješi se već u drugom kadru. A ta neka poveznica je naravno sa tim naslovom koji je centralno gore, ali uz to što nas uvodi u taj neki dijalog i samo neku radnju, zapravo meni često ima i značenje nekakvog kao manuala, instrukcija, instructiona, uputstva u neki problem gdje se on, kao što sam rekao, u tom već drugom kadru to uputstvo riješi, kao neko slaganje ormara u 2 slike. U fokusu pažnje su mi oduvijek bili zapravo nekakvi prometni znakovi kojima kad ih prolaziš brzinom ti moraš registrirati i pročitati to vrlo brzo, za što ne smije biti više od 1 do 2 sličice. A i zbog same jasnoće ovoga poruke, možda zato sam to htio skratiti. Zbog brzine čitanja te poruke, ko ona Biblija Pauperum, Biblija siromašnih, onako nešto za ljude koji u srednjem vijeku nisu znali čitati. Je ta služila, ta Biblija onako. Znači nekako brzo čitanje, baš kao i taj, kao i plakatna umjetnost koja mora, hoćeš nećeš biti nekako, ajmo reći, sebična i samodostatna, jer prenosi neku poruku, hoće nešto kazati, na nešto usmjeriti, plakat kao takav. Stare Egipćane, kako su u svom jeziku nisu imali zapravo glagole, jer oni predstavljaju život, dinamiku i pokret i radnju, a to je suprotno od onog statičnosti i bezvremenosti koju su oni težili. Onda sam u biti htio tim svom radovima pomiriti tu neku prolaznost i neprolaznost, tome što imaju u nazivu glagole, a opet djeluju statično i onako neke dijametralne suprotnosti dovesti u jedan rad. To je značilo kretanje, hodati, kretati, disati, to je predstavljalo život, a život je prolazan. Oni su voljeli statiku jer je ona vječna, bez vremena. Zato su im i ti radovi kruti takvi uvijek. Ne zato nisu znali crtati, nego su bezvremenost i statičnost vjerovali. No, uvijek koristim monokromnu jednu pozadinu, bez nekog određenog značenja koji će to sad biti ton, ali bitno je da je monokroman, iz nekog razloga da naprosto odvoji crtež i da izuzme ga od ostaloga neke pojavnosti. Kao što, recimo, neki proizvod je zaštićen zidovima kutije
monokromima kutije do same trenutka uporabe. Taj predmet je zaštićen i odvojen od svijeta u toj kutiji. Tako i ovdje, gledajući taj rad, vidimo neki linijski motiv postavljen ispred te monokromne scene, koja je zapravo, kao da se mi nalazimo u sredini kutije i gledamo jednu od stranica tih kutija. I ta pozadina zaštićuje taj linijski crtež kako bi mu ništa ne bi smetalo iz vanjštine, kako mu ništa ne bi ulazilo u kadar i kako bi što jasnije može prenijeti poruku da ništa ne ulazi u tu kutiju. Taj monokromna pozadina je dakle kao jedna stranica kutije, a mi smo unutra, surađujemo s tim crtežom i oko nas je ta kutija koja ne dopušta nikakav upliv ičega drugog. A ta linija, znači to je ta boja, a kao odnos linija je tu samo dostatna i dovoljna da odigra svoj dio uloge naspram te boje koja je odvojena i ima zaštitnu mjeru. Zapravo, stvari kao takve, materijalne, me jako zanimaju. Mogu reći da sam nekako, što umjetnici nisu, nekako sam materijalist dosta. I sada ti lijepi predmeti, jedna kategorija lijepih predmeta su mi zaokupili pažnju i razni modeli, to jest presjek onoga u raznim učionicama i edukativnim institucijama gdje možemo vidjeti te presjeke iz područja geologije, razvitka zemlje. I sada ti lijepi predmeti su mi zakupili pažnju ili neke fotografije nepogoda elementarnih, koje su zapravo, iako su opasne, vizualno vrlo lijepe. I tu sad neke te turbulencije u nekim tornadima, vjetrovima, sam vidio neka svoja unutarnja previranja. A ujedno i kao teme su vrlo aktualne, znači i za mene pojedinca i za širu zajednicu, ta neka ekologija koja nas udaljuje ili približava tim nepogodama elementarnim. Ja volim tu baroknost, ali prikriti ju to nešto kroz neki minimalni način. Onako komprimirati što burnije stanje u što manje elemenata. I onda to onako nekako vibrira, da bude komprimirano onako.